Mientras kawsaykamanmi chay caballokunaqa paykunapas merecinninnachu parte de padrinota. Merecinninnachu parte de padrinota. Kashna llakichinkapachu ñukanchikta kashnapachu lastimaqta ñuqaqa servishkani nish paykunapas arrepentirinmi. Chay significadoqa ñakutikan tayta mamakuna tukuyllakuna sayarishpami chay maypi puñuchikata hatarichka ukumantaqa alabanchinishpami caballopi como su rey shamuqillayta sentishpa como que su mushuq familiata entregankapami padrinoqa caballopi lluqsimuqun familiaman entregankapa kaynaqa ña Tayta Diospa Santo Sacramentota chaskirka kunanqa ña primera nocheta puñuparka kunanqa pueblopi entreganimi sani buenota. Quilluca Naturaleza, ni su parte grande.